Ka KSU mau keruat circle kala pediang buram ya kirang bat kithe ya lekai jong ka Southwest Khasi Hills District ki balalet mi khmat ya ka district Shakalumpung 5th Meghalaya game arja ar phosau ka bala sedang nadu ka khatsan tarik hadu ar phau tarik kala lingkot arja ar phosau Hatura West Gara Hills District ya kani ka jing pediang buram la penlong hapo mau keruat hasngap SIM College mau keruat ha kani ka jing pediang buram la dan lang kinong yalam ka KSU nadu usamla Puljan Wanyang Organizing Secretary KSU Southwest Khasi Hills District Usamla Poldip Tongwa, President KSU Mokerwat Circle, Samla Rutherford Lingdo, General Secretary KSU Mokerwat Circle, Ki Nongkit Kam ke Mokerwat District Sports Association, Ba YG Lingdo, Working President MDSA, Ki Nong Yalam Jong Senjuk Sing Samla Shnong Southwest Khasi Hills, Ki Bahaying Hasem Jong Kirang Bat Kithe Yelekai, Ki Nong Yalam Bat Kirkot Jong KSU, na ki unit Baper. Ngidap dah kejik sukmen ke kraw bat kejik sorong na kabenta jumpi kinong ilakay bamikat khmat yakanika mikil games piawan ra yakanam keburom niken mau ha last edition jo kami khala games badangam bakala ka Southwest Khasi Hills District kawan baar na syatrai ka medal stali henry bentang ilayo ekran kabasan kanu kolong kejik sno sarong bat ngi bakadon kejik state ha ki samla ki bayale kai bat ki ban salong lesi koi kasi ki klur ki batin shan shushu namta ke distrik ke jongi ban ni kermen banang ni shakmat ni nang kiu shushu bat ni nang peni shushu ita kasap bat da ki trestong ni kermen bagi nang ra shushu ikanam ke burom ha ki jigile kai baper te nagaliang jonga na kentu karpat ya ki peranong kitkli ki bala lek penyesim tanti ba to ngilbu ya kijing duna sedit andai ngin ya tepat takwi kalenti hakaba kumbang mene kene kirsin ke penungkong kedika experience dungi ya kebali si hakawi pat kam mekele games kumpul declare angti bakanong hajuai husnam arajar arpau arpsat te ngangit ba kanum don su kono ke juduna nakaliang jong ka ki contingent ani contingent jo ka district Southwest District dungi ba ngin ya kandu jenge hangte ha bagi net belesim mentah te kani kadi tang ba ka jenge ya plu jumut ka jenge te ba ka jenge ai jumut na te kawi ka benta ka bang kwa ban pawang ni nak yang jongi ngidap da ka jenge sokmen ha ka ba ngila ban ong ba ya kani ka jenge kre ya ka mekele games deng ba jong ka district spin hi baro le si nim dalong kiba la penkre pa hagani ka ayom lagari ka wing marba kani kadi ka ayom ka bangim don por ya ka bangin le samaran lagi bobun ila lambet lagi kam ying kam sem kam so lagi bobun kam khoi kam doi ti kata kadi ka wing jine bat ka wing ka benta ka bangi ngakwa pen percaya hangi krang buinya tip lang ro kani ka competition ka bangi le turam ta kadi ka each kategori ti ngiduna ki partisipat namar ba ki reduce ya ki atlet jadi hangta hakabali si nakaliang ni duna ya ka jingyo ya ki medal de kandiat nan yathu ya ka bayade bat ka mokrat 6 sport asian nagaliang jong ka athletics ni yo artli ki gold medal lightly ki silver bat lightly ki bronze tata ka de kabaki athletes ni kirayale sto ha gani ka competition nangta hakabede bat ka archery niyo santali ki gold medal southly ki silver but southly bronze medal ada ka kaji tristom na kaliang jongki nongile kai na po ka siptungi te hakbeni bat ka football pat na try boro pia tem ba ki kenthe jungi lele kai pa hakaba wat lara ni sha reject laingut ki place handrai ngidang yo pat ban ya khun ya ka third place bat ngira saram no ha katai perkara tikani kadai nam taki kentei handrai kisan rang ngira out upana ka group stage di kata kadai ke buang squad panai report ngkot ha ka beri bat ka jingyo medal na ka mokro district sport asian di ki gold medal ka ba ka Southwest Khasi District pro kowe ngiyo kalong khat nrew tuli silver medal khat pratli bronze khat pratli bat total medal borok kalong san ko artli kini kide kiba
Southwest Kasian District kalala ban perform lemba jong ki nong ile kai we jumi ha kani ka fifth Meghalaya Games kabalong hatura nado khatsan hadu arpotrik